varida nunyi pamnekan Yesua livu nu ciri-ciringna rakwa vatvatakam yanem ni kaskatlu. Manireng si Agripa ji Paulum ji kanyig aman ciringmu. Sunyi patarnekan na sulimana ni Paulo aman ciringna. Manirengam kumasari ami tatanek du tangayinmu. Mu Agripa apan yirsingan. Ayaman da rurutan jaken nu tau du yutay. Tamukatan ngan wiwawalam da nu tau du yutay. Akanu dakariakan nyaken. Amuriwu amir ngan musu ciringku. Wiwawalam kunu kalyali kayku. Nakaisi cara raku kunaya. Duyi namena kadu Yerusalem. Yadama mimi nakaten ngan nu tau du yutay. Nusimana kemdaw minabariku nukakwam anu ingandar na yakenati makdeng suna kematawa macagum du farisay. Aji mapasaladu iwawalam na menatau du yutay. Si carura na yam kumien du tangayinyo hayanyo pacicin. Takwa anu inganu kanuyung nanu nyipancinanyi yamata du tudu ini na puta. Dukaya pirua dama vino ni mawakwakataw. Iyawo yatapanan na launa sivu danu raruasu ikakaruana ini na puta. Dutakarali niya mata duto. Mupanyirsingan. Uriwo pipi pangayan nu darak panjakan nu kilyanta. Aminyuran na tawudu yutayam. Ikungunyo jingan ingidya mata dutua. Mapiivangun sunyi mawakwakran na tau. Nukakwapam abu jikupivaraya. Ay rakat ko su tawa umamering su nanauni Yesua tau du nasada. Uriwo minavari kunu kiyan ko padu Yerusalem. Nipiadayakan no panpanyirsingan no mapatanatanang su nakemdasya mata dutua. Umrakab su umano yung di Yesua tau. Nukapan rakat dajiram tukumiap ya. Masangib ko sila pakakasindu pininorienda. Akapan cukun nila umalalas di Yesua iraralida. Sunikak deng ko amaci uya jira. Tumakataku kangi kudu tigus sakayla mapakakasisira. Ipisa ni piadaya kenu panpanyusing numa patanatanang sunakam dasya mata dotu. Amang idu tama suke. Amian kudurarangan do piyignan waruam. Tukumakacita su maniria pudti nga to. Amar ngarngang pakanuaru. Aku muapja kenakanu karariku. Suni kami min naman nanyimak parakwang do tijagam. Animakuap. May ratatangam makamiring kusuciring no sipulaya tau. Maniring jakenam Saulo. Ikunguya mo pa kakasyan jaken. Jabu ka pa kagarag mo jaken na. Tarakuraku uyuyat ko kanimu. Manireng kujam mo panyirsingan. Sino ka? Manirengam yakin rana si Yesuku amu pa kakasyan. Paibangun rana akapilim mo ang munyaken. Anima pacitajimu. Taya keranam yakuni pamnekan ni mua magap suvariku. Supilim muangan muno yami panampa varia iturkujimu. Kutuwi ni mua milimuang nyakendo tau do yutay. Akano bekena tau do yutay. Nusimian su umragat jimuam cata apratan kuyimu. Kutuwi ni mua umiwang do matada. Kapakacita darana su karengangan. Aku marudu vari ni satan. Au manuyung rana jia mata dutu. Sui kanuyung darana mavuna su raratena macika updu amrarari nyakena tau. Kwan na yaken ni Yesu. Amurimu Agripa apan nyesingen. Ukutu mangurai do yanani pancijaken ni Yesu. Nu kapakacita kusya. Niman manado tamaseke. Akadu Yerusalem. Unyangayen kwa
kangi kuna do pichilyan na do yotay akado piyilyan da no bukna tau do yotay hamba bagajira kumaru do piratunanda asumarap siya mata do tu ama pacitara nanu apiya ichichirawat da dukanu yung darana ni mamjis ikungudo ni mangana nau kudo bukna tau do yotay amuriwo nirak pandadyaken nu tau do yotay do rakwa panaralayana bubuana rakaten yato ngayi si charuwiyawo na nisidungan jaken nya mata do tua may limuang no chiri-chiring na do may nakamatawa kanu ipanguyunguyod dataw unipilim mo ang kwam miyang kanu nipilim mo ang ni Moise hakano panuinuiwan na su chiri-chiring nya mata do tunukakwa tau nipilim mo ang dada Moise manuyong kiyan no alalo ni Kristo awak-wakunda sui kaya na no ni manmana animilwa mavi tayaw mapataradang jatina tau do yotaya kanu bekena tau do yotay jinapati ka ni Paulo utsing nam tunamiring si Fesito amdululus maniringam karumyakiyan tayati wara nau munaknak munavari maniring si Paulo am kuy muy kamu mu Fesito panyirsinganam jabu ku karya ka yamano yung saun wutsiring kwang maniring si Paulo ji aglipam mu katenengan wu akman sangavari amuriwu kudjamu gauya mapatu syajimu tau akmana na siya variyam abu makatayu siya mu aglipa panyirsingan mu ano yung wutsiring danu panuinuiwan na sucing nya mata dutunu kaku apa ku katengan mukanu yung ja maniring si aglipa di Paulam mu panu penya kena yaw mana yung ji Kristo maniring si Paulo di aglipam tanamariranam tukuminurian nimu akan warwa mga miringa tao dudya akam iminyuran na akmanja kena umano yung ja hamdin yung inarayaken hadap tengen mamiring na ni aglipa kani Fesito akano maingaran so penici amabakasa kanu warwa tawa mga miringam minatus sira mita tanaka makubut do panto amira na sira do panto maniring sira do kaduan jiram ikungupipi pangayan no katuta amtengan siya katutawak-wakan siya maniring si aglipa di Fesito no jinani pansino tawiyaw kangina di kaysa apan yun no lomam jabu kajitap mapasaw yan siya